Sumaiwas-on sa aldaw hu paghimlay, daw suminibwal-on sa aldaw doon hu Domingo, si Maria Magdalena, si Salome, daw si Maria sa inay hi Santiago, duminoon kupiglubangan kay Jesus, sa tag-uuwit hu pahumot ha pinalitdan ta ighaplasdan hauna hulawa Jesus. So tagdiyaon sidan, migpain sa ay sidan. Sino sa umawa taon na inipol habato doon kulubong? Baso makauma sidan doon kulubong, naahadan hanaawaon so adagi habato. Susumulod sidan doon naahadan sa maama tagpino, diya dapit takawanan, ha sa pinaksoy din tungkay maputi, ama nang haldok gayud sidan, ba inikagian sidan taon na. Ari kaw ag kangahaldok, tagpanahaonoy si Jesus sa taga Nazaret, sa inlansang doon ho krus, bahuraon dini, tanabanhaon. Ahaanoy haini sa naugsakan din. Aman agpasanoy ologi sa mga tinunan din. Labian si Pedro, daw ikagi sidan ha si Jesus ag una kandan diya tagalaliya. Mahanoy haon na diya, sumala ho inikagi din inyo.